Bosnya ayam. Penganten, mangga. Penganten di atas. Abacu. Abacu. Oh, abacu. Abacu. Bosnya ayam. Oh iya. Bosnya ayam. Kodok dua nih. CBS Pro Indiga Audio. Best Caberawit. Dandane keren habis, Kaya nih kaya artis. turune gaji sing manis, kayak selebriti. Hey, bosnya ayam. Kodok dulu bosnya ayam. Pakai mobil sedan, Kaya artis gede. kupingnya tindik antingan, beli kehitungnya. Hey, bosnya ayam. Bosnya ayam. Ini kodok sama dap. Ini bos apa ini? Sadaya wes sadaya. Sadaya. Dari terus. Ini bos tadi. Hah? Oh bos plastik. Bos plastik kodok lah. Bos plastik. Aduh beli kuat, yen nyawang sampai, wajah ganteng lan gaul pis. Lagi, mama. Kodok lagi mah. Oh badan keker, aduh gede pisan. Sebelah sini. Fantasi jeger dadi culuk. Abancu. Sampai ada wong wajot likuan nyawang sampean. Memang si Jagger dadi jago. Ngodok mah. Teteh. Pali dia. Oh pakai mobil sedan, kayak artis gedean. Kupingan tindik antingan, beli kehitungan. Mama. Ah. Deui mah. Yola. Ini pageh. Sambil sawer mah goyangnya mah. Terus sikrep. Terus lagi. Apa? Lewat. Aduh beli kuat, yen nyawang sampai, wajah Satunya belum. Ini belum nih. Dari siapa namanya? Siapa namanya? Ah? Oh, Dede Talita. oh badan keker, aduh gede pisan. Fantasi jeger dadi julukan. Dede Talita. Sampai ada wong wajot likuan nyawang sampean. Memang si jeger
sing manis kayak selebritis. Dede Talita. Dibagi rata. Numpang ke mobil sedan kayak artis gedean. Kupingin tindik anting. Dede Talita beli kehitungan. Dede Talita terima kasih. Cik, atur nuhun kanggo sadayana.